bibia ene me no ba be di komo afa ya wofo ene mo amote aware ase ene mo afe na mo kwa aware ti nam se fo mema ne bi be kam ye be di komo asemi ya hame so achi die me wuni say ya wo ye ma but we don't love them me no be kasa yi waso fro bi man me kam ubufu mi ambu ofu dada nam tia e kam kiro fro bi no me kan ye bad parent ye selfish ye nyo ya dwene ne se ye do ye ma no ye no mo efri ye ma me nom so ne papa nom so o ma no ye na me wi me be kiro di ntia me se o ma no ye eni ti na obekọ na abrewa bi ti mantwea wose mahwe wo ma ase afifia hweme na me sintutu ba me checkin hwe na omudi hwe ye na ankoye omo hwe flesh and blood ye kra na ti ye mu na eko judgment seat amu nyame yakubu na ten wo ma anwene ho omo be hwe flesh and blood die ebe wu akosayama emfote akodi no eno no omo hwe ye na omo de mo ho abodin ba enhwepa free Christom ya wo fo nhwe ye yes ye mo bebre ye bad parent omo bebre omo ye disqualified to call them parent and mema bebre anhwe omo ma obi ba kasa ma na no to a edi asem na okay mi hwe me ma pa bebi fia me kukurasi ho bebi school akasia me de me meko be hwe nuane e wo fia na me ti wo tie bibi wo Facebook na me ti se ye interview ebony papa ababa ho we de on now isi de pia me de ni din be cancer ye interview ebony papa wose watete ne ba ne yi pa na sa ne ba na sa fi wu mu ba obesa pampa no de chese ni nyina ne say he help her e wo wiase but o create ni mu a o flewrade nche ba ye no ni destination there on hwehwe mabo from but o kobusa na o so watete ne ba ne yi na se ne akola ni wu na wu no so o san ba back bi mu a obehwe na chensa and I see him so a bad pay on na yiri nyina you disqualify na ne wo mu hu gisada Yesu beba e na wo mu ma no ene wo mu nyina be hu sese bia wofo antiti ye bi o Bible no come Matthew chapter 19 verse 14 or see mama starting 3:13 it tells some was Jesus blesses children. Or see then some people brought little children to Jesus to have him bless them and pray for them. But the disciples told the people not to do that. Jesus said, "Don't stop children from coming to me. Children like these are part of the kingdom of God." After Jesus blessed them, he went away from there. Ye tisha mofra bi se komonko Yesu Kristo nchen na won hira wo mu na nesuafo ne ka se hey mamo nyesa nsin kola ne koin omo koi krombe ye master ho fu mamo nyesa mo amso mu nim se master ta de hye ne ye yu fita enkola nso so me ka se kra wadidi won horo ne sa akola obeye ne na se bo abo futu a mo ma ne koy se wo mra master nchen mu nim se obeye ne ho fi Yesu Kristo te ya no said, "Hey, da bi munya. Mama mofra ne kwan no mumra me nche na we num sei." Ana osoro ahenie eye won dia. Na nko mama kwan e ma nkola ne ko Yesu nchen. Wo shira mofra. Enne ya wofo. Omo so mama ye kwan mi nko Yesu nchen ne. Enko Yesu nchen china. Wo mo se. Wo mo be ma ye kwan. Wan kasa mama mofra ne kwan no mu nko America. Mumra mofra ne kwan no mu nko Germany. Mama mofra ne kwan no mu nko school. Na wenum say no
on there. Mama mo friend kwan no munko Australia. Na wenum say no so ahini on there. Mama mo friend kwan no munko university. Na wonum say e no so ahini on there. Mama mo friend kwan no munko soma bosom. Na wenum say e no so ahini on there. Mama mo friend kwan no munko America. O munko the American passport. Munko wo mo ho na wenum say no so ahini on there. Wan kanisa Mumma mo frane kwan yo nyemfo munko school sakese mumma mo frane kwan na mun sane omo app e wo soccer teams na mun chie sika na mun drive omo de bia fo mun komra na mun kase mo hwe mumma mo frane kwan no mun ko bobo enya big stars no mun say no so ahini yon dia. Yes, and instead of say yamma mo frane kwan no mumla Yesu nchen no he say yamma mo frane kwan e mo ko America yamma mo frane kwan o mo ko London yamma mo frane kwan o mo ko school yamma mo frane kwan o mo read books akese yamma mo frane kwan o mo bo basketball yamma mo frane kwan o mo bo baseball yamma mo frane kwan bo football o mo bo soccer o mo edesehia jita enwom to but yamma mo frane kwan amo mama Yesu Kristo nchen. You see what more coin. You see what coin. See your mama friend the coin. And mama Jesus Christ and chain. Or sister, who flew more frase, no one would trust some a bema who young son. Ya de con conjim. Until you free your more frase no. Say ya woof I'm for trust them none to tea. And ya dear you been in young son, and ya con conjim. No. Nature so woma yira ya kwan. Woma si ya kwan. So what you say? Nti me bubo wie na wo parent titiw etete wa. Etete wo ye do wa na wo kire go mate. Nya kom. Nso ya santima mu de ditwam. Wo bie na no awasema hwewo ama osie fifia. Hwe me na mesintutu. Ma hwe wo ma osie fifi wo kogem. Oso shamina mesintutu na mesumi nkojam eyesanete honam fam ahoto ena yawofo ewo ye wo mo hwehwe se maame ede ne ba be kosoka practice akotue sika wo hwe se ne ba no ebe kokobobo abaye big star abenye sika no wosi abonsan amanadam eno ntia opemfaso afiri ho se maame papa ebe tete ne mo wrem ama ne ba aton ne japade dia university ama na kobo degree abeye doctor ni nyina ne se wo hwe abofra ne satam no kobo degree no koye doctor no nyini no nya sika wo sida ama na dem no wu awaye na yie misi wa kan bi wo se misra me de mi wu abesie mi o mi wu asie me be ye ma yie kama sano ka kire me. So what you say? We take care of we tell them we love them. Ni nyina ne se ye hye wo mu kutupa. E wo honam fam ade e beboa yen. Na wo munya saade no de ababa be hwe yen. Ba honhum fam da ben na watena se busa ho se me be yin no firi bae. E kwan ne yemienu. So wo fam fa bonkuma, e firi bonkuma wo ko nifa. So wo fam firi nifa o ko bonkum. Da ben no wo busa ho se abofre ye onyankopon de na chame hin no firi. Na dwuma kura ne sei. Edi enti no nyame soma abofra yi wasasi so. Fa pembai na wo se metro na kola ne tumi as reach to back to the destination. Ya gene ho. And na barima be bi na no akase odo ne ba. Ni nyina nsa no to me de me do me ma o. Me hye wo mo pa. Me tim fifiri me ye adwuma. Me sisi adan me nya sika. Me hye wo mo school papa. Me hye wo mo. Sa no waka. But enne me pesa me katra wo fo se. Se wonam fam hye na wo de hye wo ba dia. Ene enne me ka ni jam akra wo sa wo ba no no. Uya the thankful number 1. Yes. Na me wia obetiase. Uya wo ba the thankful number 1 because Jesus Christ say, "Mama mo fra ne kwan no momra me nchen." Na wenum say no so ahini ye on dia.
Ekoya e was so mufa so ko Yesu nkyɛn no mu konya osoro ahenni ni di so no wasi sa kwan no e de wo mu ni akyiri wiase so wo mu nkopɛ honam fam nniema no mu nya Yesu hɔ na so wonya honam fam nniema no na bibia kɔ yie ma no no wu a no kɔhye a ɛno de womfa ho ɛno de womfa ho me se sisi a no twa meti wai se manhu Kristo na me wu obebɔne mu a ka me ma me baba beto me ka me kwakoto me ma me wasamando wona me papa me se ka me ne wo mu miedu aban konhye opon sofre ami komu nyina ka me sa ne wo makɔ bo akyɛde nya kom ka me ne wo mu bekɔ ko wasamando ama Hades aka chem sa no to ho eye me se ka me duru ho a no mo ka chem se wa seketa ya sama eye mo birikabirika na me hwehwɛ me ma me ne me papa no masako tim wo mu minim nya kom ka me shake grounds enya asam kitwa se ka akonya beba ho sa kenya easy because o man hwe bi ye o man mafom me kwan enne maame ne papa bia wo mo ba na wu akola ne chante wasamando se ne maame ne papa mra meto sabria me ne ukasai eboni chante wasamando se ne papa ne maame mra meto no ho because oma yira ne kwan oma ma ne kwan ama na nko Jesus Christ ama osra hini na anya ne dia oma ma ne oma nkyere no. But they told her, said they love her. Sani mu bebritie, especially yekunu no. Honam fam, eniyema omba ya mo ma. Ami yakasa oh waya de. Akola no wo he, maame de ne baba wo ne ho a. O fra ne ba ne begira wo si wei. Ye fra ne ya kire, o wi university o. Se wo ye lawyer. Wei, ye fra ne fie du fie. Wo no so se wo ye nurse. Wei nso so ye fra ne ho ahwan, wo bo degree, wo ye professor wo ha. And no near for the war woman. But baby, you free by ye, any baby a year called ye, they refuse. Omo refuse to tell us. Baby, you free by near banini. But you better yan when you fry any. And Tina dia can ye for so was so much baby, you free by ye, and the choir ye be fast ye be nanti we as bonimu, et me as I go back to our destination na ya nyira coin. They refuse to teach us. But ne mama ni bi na no se me do me ba. Papa bi na no was se me do me ba. Until what kind of love? Na mo de do mo ma. Me say asebo ya hante me ya yenko Deuteronomy chapter 6. Yenko ya dia Deuteronomy chapter 6. Obi be ka mama no to a ensem ni bi ho no ma ya na ready o kama Israel for Yesu Kristo for be free Israel or me free Ghana Israel memu no be free ho ne ho no to ye enti si ye di na chi no emra bia wo hwehwe ma Israel for no se Yesu ye se ye Yesu Kristo chi di ne Yesu ye ka ho enti asama Yesu Kristo be kan bi o Bible no ko Deuteronomy chapter 6 Deuteronomy chapter 6 or some kind free 7 but moment kind free take 6 was it take to heart these words that I give to you today. Repeat them to your children. Talk to them when you are at home or away, when you lie down or get up. Write them down and tie them around your waist and wear them as headband. As a reminder, write them on the door front of your house, on your gates. So what you say? And some makan. So me fan free, eba. I me fan free to her. I mean kind kosi ne entity ase and no, I me fan free one to woman pa. It's just some no say love the Lord. 6:1. Or see, these are the commands, laws and rules the Lord your God commanded me to teach you. Obey them after you enter the land and take possession of it. As long as you live, you, your children,
and your grandchildren must fear the Lord your God. As long as you live, you, your children, your grandchildren, tell them they must fear the Lord. All of you must obey his laws and commands that I am giving you, and you will live long time. So ka unyankopon ni rules ni regulations ni commands ade kira wo ma unana no mo eno ena wo betena asase so ache. Listen, Israel, and be careful to obey these laws. Then things will go well for you, and your population will increase in the land, flowing with milk and honey. As the Lord God, your ancestors promised you. Listen, Israel, the Lord is our God. The Lord is the only God. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Take to heart these words, and I give you today. Repeat them. Repeat them, Anochoa, to your children. Talk about them when you are at home or away, when you lie down or get up. Write them down and tie them around your waist and wear them as a headband. As a reminder, write them on the door front of your house and your gates. Asamo nyankopon asamakan. Wase ne mransam. Yen chire ye mano. Yen fa moya sene. Yen tine wo ye titi se hairband. Te se di mede to kuya boy. Yen teach mofra no. Yen repeating samona ye bete ye no. Yen repeat it to ye mano. Wo mo so nyina wo repeat it to wo mo so ma. Se ye onana no na wo so bete wo ma. Repeat it chira wo ma, ni repeat it chira wo nana no. Se de be ye wo mo nyira. And fast chiro sam ni nsie won. Wo se ye sa na wotumi atena asase so ache. Sa wo ye sa wo betena asase so mpo ache because what chira mofra no ekwan wo mefa so nsuro awurade. No mu ni awurade ni. What chira wo mo 10 commandments di awurade chiri di won chiri di openi di won pe. Wo bie wo mo ni sansa kola ne beto ho nga no. Onima de ye fra ne Bible. Enti wo na awofo no mo na mo betena se abekire wo mo onyankopon asem. Mo do mo be wura Bible nim. No we repeating some wo ba asase so bete no. We repeating di akire wo ma. We di da bi. Da bi o ye dai kire sam na. En kola ne firi soro ba ya. Se wo mo kwoti sa kire sam ya. Wo mo be kokoshe no. Ye gya to ho en ye introduce honam fam eniema e de ma ye ma. Ye ni yekunu no. Ade a ye de be kire nkola no emum benya dan kwama wa omokra no. We refuse to teach them. And ye feed wo mo junk food. Ye ma wo mo mprekwa aduane no mo wu akokoshe. Instead of say ye be ma wo mo aduane a wo mo be di benya dan kwama wo mo kra no. We refuse to give it to them. Until you introduce honam fam niema. Ye wia ni asaka kire ye man say we love them. Where is the love? And bofra ya chadia unyankopon e de acha awofo. So obi chawa dia wase ade kro de acha no hwediye. So obi chawa dia no so ya ne basabasa. Next time ade da come fam. Because who say who no kono no ade kro de acha wo be ne basabasa. But so obi chawa dia na wo sha ade kro ni ya wo sa kro de bi be kan ho. Enti na me pesa me ka cho say ejema nipe ko bebrebe nyina agina wo ma wofo. Ejemu asamando atre na kono mu nyina ejina ya wofo nti ni yekojem. Because ye beto ho nga no ni yenimu hwe. Ye wura fi bebi yifre onyame abo wura fra to yeso. Na odi abeche ye na ne eja. Nti wo mo na wo so mo hya ase de chosem no etete ye kire ye bebi yifre.
ni trace nyame bi wo ho e wo se esum awurade no mo betichi ye no mo de stressam ne tete ye na yinyini a ye mfiri ho so what you say awofo ni bi ekodi nkramum na eyame ya I pity for Muslims eyame yo mi hu bi a wawo ne magu nkramusumu me se me yidi asemu ya me sha ase se me ti ase no eyame ya se nkramufo ma bebribe ekojim eye wo ma wofo eye generation wo mo nanananum na wo ma brainwash wo mo e do wo ma ko wura nkramusumu ayira nkola ne kwan wo mo kojim eyame ya o se nkola ne bia kopia bosomfie ama womo jani womo nanum nti nkola ne betra bosomfie wa akwu akokoshe nyakom ebinum besue buddhist bahai enkanka abosomsomfo si nyame amamu a miya metiwe si nyame na abamu a nka me koshe still kurano mi adwuma wosa meye because foundation bi wo ho a enam setama na minima awurade nti no foundation no ansiye nti amamu ayete nti jesa me yire me ho konkoden anye sabede nti wo be ye kristo ni na wonwie yo sa wo be se ko asori na wonwie adwuma wo ho because of baby ye wo to ye wose se wo firi wo mofrase ewu chirosam na ebe mu hu nyansa ye de konkogim me firi me mofrase ya mfa chirosam na ntete me nti afei manyina wie so obi nyina wie no wo kusku a ya na nye easy obefa two troubles nye common so what you say ne ya wo ye mabigua e Christopher no kra wo mo from wo Christopher Sunday church goers kosia man kwa Christo somfo no mo kra de mo asem mo bo se obi won kramum de on de office won kramum se Yesu trase no hwe no wo se apofra wo ye media otumi kopo no hwe wono age na de we su de yesi ko yakwa sorry kosia man kwa Christians basi ye be kum ye mana kuma ma Christ no ye kum ye mana kuma ma wiase ba matimi tue sika ekutua si yenkyere ne ba no se di sibo football yenkyere ne ba no se di sibo basketball yenkyere ne ba no se di sibo soccer yenkyere ne ba se di sibo baseball ba barima bi entue sika mfa sofo bi teacher bi si wo mekyere ne ba no kyero kronkron no sanse ni nyina ne se woni tan enso so ono wontumi nye so obetue sika nso ene ye tue sika school sakase ye mayiko enye komo school ka akasio ni ye di ye mayiko ye di school na di ye mawo ye ho me ba no wonim no o te se ba ene so obi eye sofo kura no ne ma me de nsa guniti wakoye sofo ibraba no obebo obetumi ahwemi nie dia de ne koda nkomu no wo mo nyine ho dia se wiase wo mo benyama flashy eno mo dwene ho nti wo mato wo mo mana sawram so wo mo ntene hwa no mo nkɔhye nti ne sabrantie konam no kunye sika se ye sakawa se ye diei ne maame ne papa nwene ho di hia ne se obeba benye bibia mu modie o chotu ka frikrum ekodure kurase a o ro no ntoma no de sefam no odi akone ba mo meje o me ba ne na abaye o me ba ne na se yo ekoya abrantie ne fa so nya ne sika ene bra wo bo die maame ne nwene ho enti se ne musem wo do ma no nsima mekai mo fa mo nimfam se wo do wo ma na kyerego ma sa wama mofra ne Kristo munko Yesu Kristo nkyai na wenum sei ene osoro ahini ye on dia kyerego ase o ma mehwe fa calculator to ho ne hwe sika wo spend wo obeya brabom ni nyina ne se o benyini menya adwuma papa no won hwawo ne sa fa calculator to ho energy bay ene wo spend sa wo ba no hu Kristo energy bay ni edo wo monam die hum sei bri nkola ne benya ena ya hwehwe ai ma
show ma see fifi also show me mama sin tutu eno nko a ma show ma wanya dankwa also show me na me so ma hwiase na me wu ayesie me Kristo eno de dabi o enti na obekọ na ma me bi timbantwa an na me ba na hweme ena me ba na hweme but ni refi se hum fam si e ka obi a wan hwe ne ba e yo no a nye komo emema no na mu sa asem yi mu defo because mu yifieti me se mu de mu okesi mu enna me pese me kire mo se emema boni na onyame wo gredi na odi ase ikru yes bema ofremu nipa ma si Yesu Kristo ya de ni e kan nipa ho a emema ne e kan wo mu ne eja nkwala ne ma memo ni e kan wo mu ni eja nkola ne ma nti si bie anu ka se Yesu Kristo fidi nipa 5000 memo eni e kan wo mu e ma ne nkola ya mfo man kan nti mema yifiti se Yesu Kristo ni wa bema ne ho nti se bema woduma nkumu makoma ma Christ wo case chassie fanse guti ni su enne binum kuretra yeye omo yino no mafa Bible so omo de be kire mo frei oba e kire ne ma Kristo som no na be ma kire ne ma iwiase last mini me kunu tekam min kire wa kiri mi tut mi na ma kire usie me bodam so we frifie ene hu homeless bi so ugina ho me kunu ro grass was mo ye mo papa no ugina ho wo se ai o mo se ai wo so mo anyere mo ho anko school sei na mo be ye. So what you say? But homeless no ugina ho no me kunu onim ni history e bia wo ye intellectual wa body degrees na niam bia nko yi ti no ugina ho onim. They think say school any wiase mu niam and mani pa ye na ho mati nipa no mu a daache onyankopon de ne be gina temu dwam bu na ten no eno so so ho adwuma ye introduce ye ma no akosa area ho na we didn't. So ye may ho abodin. I have children who need me manana. Omo ye 6, omo ye 5. Omo nyini fefe eyi ne omai wo mo ho but honam fam. Honhom fam so e. Kristo mo so e. Onyame tesro ho no. Obetuma grade u sa wo hwa wo mani ye. So ye ka se award wa. O Yesu Kristo betuma ma award. Say ya opepra mo wa ya de. So watete wo ma no na wakomo omo akoma ama me Kristo. So what you say? Papa beka so he ne ma. Mama no choma me ma. Mama anya me ma na bro. Sa no mo ka. Me papa ka bi. Me mama anya o ma bro masifie. Dachi me niwa o menya ba bi de omuti. Eno nko ane ma me no ne papa no dwene. Masifie me waja pade. Ma ye bibia ma me ma no pa. Dachi me niwa o mo mre. Na dachi wo mu wuso e. E hoso die na wo ye. Sedi adia wa ya ma wo mu beja wako no saa no mu su beja wako na ba bia wo mu ko da ye internal life no eno so die na wa ya wo ho ase Yesu pie na ni pija wo mu nyina begina temu dwan mu a die na wa ye e beba nkola na nya danko. We don't think about all these things. And to see I can be bad parent shall see soon feel shall see super fancy good to be a bad parent. Me come chiro. Hey, mommy, I'm not trying to kasa. Me sisi fie matoto. Hey, forget it. Me wakas, forget it. I'm not talking about hunam famu niema. Me talk about hunam famu niema. And so sia ma ba ufio na bana ya bone na machicha na nisua. Kabeka say, hey, mommy, I'm not trying. Me the ofo. Me meya me ma omuso because me do me man pa. Oh boy. We a liar. We a liar. Mudo mu mano te se kosia man kwa Kristo som. Yesu kakra wiase kakra. Akwasi bese mi nkwa asore nso wonkum na koma ma Christ. Emran sama wonyame ahihye se yentichi ye mano, yentichi ye nananom no. He refused to do it. Papa betra se ne mare Bible mu no muti wo hwe movie. No muti wo hwe football. No chira mo say dia kwa no yi skills no. Messi ni Ronaldo di omo ya di o. O ye next LeBron James. Basketball be ya di pa. O ye next one.
So what you say? Yesu Christo see you and the ancient. I don't know, come on, no more Christo, ancient, no may next Jesus. Because Usiana, the Oya, only Baba Yepe. Until no can say your best son. Say Yesu Christo, Yami, Banoba, Yane no best. I don't know what to tell man no money Yesu Christo Mumunse. Dansa woman LeBron James. As a more giant, Asian, Ebese. I don't know what to tell man no Christo. No money Christo and say, Dansa woman Yakufuado, Mama, Jerry John Rollins, Ebese. And that may come as your failure, your failing. I will for your failing. Unye good parent, oh, me come at unye. Unye good to that. Now that Yesu beba so betro. He will tell you, obetro. Obetro say nipa do go abontia. Omu wiasia. Omu refuse to listen to Christ. No, e shall see free. Yam for trust them nan tete mofra no. No ma betu nyankopon so otua. Oberma bekyere ne ma sedi so no monsa. Obekyere ne ma eniema yeye e wo honam fam enye sika. Ba honhom fam de de konkonji mu de berma refuse to teach their children. Was say repeat it to them. Repeating somehow mama no papa. Eka go asuma asafunum de okoye de Yesu Kristo na chidifo no asofo ni teach ye no brafie for Bible no repeat them to your children. Chira womu di unyame pene de wompe fan trust them net te womu free womu mofrase na womu nyini a womu mfiri ho kremoni wo ne banga akola ne hyase so wakasa no de ne kom makalanta so wonko sua Koran nkremofo womu die ne di womu kogem so wo ne ba ne to a no di akola no akoma makalanta so wonko sua Koran na Kristo ni bia medada no so what you say ukutue sika e makola ne ko makalanta o Sunday school teacher kura wo kire wo manade no da be na wudu no as Sunday school teacher mo why ade so wo kire me manade say me mana o ma bi o $20 ni ji ya wo de tonsia no. When was the last time but you tue sika kese de mako school honam famu niema? When was the last time a Sunday school teacher what teaching kolano was sorry when na friend na din komo sister Joa medjuma din timi ye busy me pese ka wo de be ka schedule no na wo ba fie be teach me my Bible na wo charge me the wo be de wo ba me na so wo ba fie na wo teach ya kolano Bible nso da bi nkolani ko school pon emi ye fa teacher so mo mekire wo made no mu huna de no matumi abo doctor's degree but ade ye be kire wo mo amu mo nya dan kwa wo ma se Jesus ne de no yenye eni yeti wo nso kremoni wo ne ye be twa ne fuma nkremom ye be kire ne se di si free nyame se di si de mo mabo ye be kire ne bibia akola wo 12 years wo mo ye chiruya o mpesa akola ne ye bi Koran o mo pesa akola ne ti ase enti Koran no enne da ye na so te se the Bible yi da ye na so yo enso papa ne kutue sika ema obi onim Koran so won kire ne ba ne makalanta na ne ba ne nyini a obi ankom na koma nko Kristo nso Christopher yes ye do Jesus Christ enso yes ye man kwan si ye mammo fra ne kwan mo nko Yesu Kristo nchen said ye na sam kan say we num say no so ahini ye on dia no enti se wa mammo fra ne kwan so mo nko Yesu Kristo nchen wono wo case wono wo asem nti shase fa on se guti ne su wono emi onwie yo me kam kire wo say ye say wo wie dan kon wanya wa feli me kam kire wo sha wo mana brabom so wo mu gina Yesu Kristo agina mu na ka kire me se wadi nkunim ye ma me no ma feli ye na no ma feli ye kunu no ma feli ye yansu ya feli ye wia ni asakọ nkoto dwanim Ewurade hu me mobo ye makoma so ade ma me onyankopon akyade a odi firi soro ba kya wo no
What to ma kum kolana kuma di ama Christ. Was some mama friend kwa mama minchai. Na when him say no so hindi on the house was you. Oh mama friend kwa mama kwa America. Oh mama friend kwa mama bo law degree. Oh mama friend kwa mama ko doctor's degree. Oh mama friend kwa mama ko president. But mama friend kwa no munko Yesu nchai no. Nye come. And the muffa money from few, Munimukunu, Munkan Tram. Munimukunu, Munkan obi to me so camera in the basso. Nashak Tawalin you deep. No chan the bassidi sissa. Sidi siton no or take care no being no boni chirinko. Yeah, do you know the song? Yeah, what did he say? Nakolani to be dear tree. And so Yaja was through the one tell Akolano Winimka. Winimka. The woman in Pam. Ato pampuo ato pone de ubebu ejapade na firi mu bai wotuma de niye enti ne ema ene mema ebe pe solution kwa ye be fa so tete ye ma no omo na mo no mo hwehwe solution kwa mo be fa so bu atopa wo mpam na omo kununum na omo yire no ado wo mo eno ho practice na omo ye nti ukoto so bit video so na wo ye fa uti ha fa na ha eno na ye kununum ani ji ho but ade kura wo ma produce no Ekwaya was so mudi a Japadiano, Awunyamidia Momon Fasono, they refuse to do it. Sabarima Becas and the Yirenya Boafua, Ney Sika, Neyirabako Juma, Edibako Juma de Sika Befi, and no friend of moi, whom from moi was so bad, wouldn't se be on Abajo Kununka, Okunu, wouldn't se be on Abajo Yoka, Sasoboafono, and Yesika, Sasoboafo and your money. Boamina Minyankwa. They refuse. Bama bufu ne yire na usha ana me yire yesaya ubekum I mean na mukrano na nsai me ne beda na wochweche ne ho en ehon ko a wo wia na wasaka chen se enana me na wodan for birth control na wanwo ma me nto me pa na me ne wanwo ye pese wo mienu pe na yetimi hwa wo mo enti na me pese me ka che o se wontumi hwa wo ma mienu no unshare womo uye womo tamfo number 1 because we see womo kwan se wo ma womo hu ma womo kwan womo ko Jesus Christ nchen de muni ma yisika ma me yiro wo ye adwuma ne pesika ye dan wo si wie honam fam niema honhom fam de Yesu Kristo obabiem abebu nipa tan no ene de womo nwene ho ni sisi mbaye ne de second eyisika na obesa no de niema na di niema miensan e ma ne bi so ho a sikani bra dore na ma wo de onye wo pressure be ma no e ma niema wontumi nya eno no onye no wa neglect ne ma wa neglect mo fra no enti tama wo say be ma de tena fie ene ne ma ehia trosam no di oni ne kunu ye eyi wiase mo nigedie no ma neglect nkola no ni nyina ne say duane wo ho sika wo ho ye sifie nti mu de mu ye okay but wonim se si e kaso bi anhwe ne ba e wono ne kunu nti mu manu mu no mo efie na wasi ni jai fato nche sika na gu bank no pa baby fasi na wo sika woni sika nche opera ne brigade fato nche baby ena papa betena se akase wo hwe ne ma ye o kan se ma ye agapade o ma mitimi fro bra betena se kua eni ma wo ye na nyo hwe yi wo papa o dom hwe se dan wo sie se ne wo papa ni wa o mre eni ti be careful hwe yi wo papa o adibi ho na wo ye na so mpa misro jai because wo papa hwe abra wo abonyina wo brema mo o brema ho o brema ho nam fam bre ami wu akwa hye wa bre no si ye kase wa hwe mi ya eye nhwe yi na no nyeno but no ena ye niwe ehwe oba be fra ne ba e de ni die ma ne kuna eye japade aba ma na ye no ma wo de ni die ma ne kunu ba se be ma ne boa no amu mo nya dan kwa no de no so what you say ba ye hwehwe wonam fam niema ena me pese wo think it twice jene go deep down jene baby a wu a wo beko na jene Yesu Kristo na wo ba no
oba kwa dukura obetimi dia bo gino hu na ye correction ne jai sikasam ne japade no to nchen ba bi ne shaase tete wo ma no shaase do mofra no kom wo makoma na fa wo ma Kristo enam pesa wo hwe yemu bebre ye ma no be kokoshe yes because wonim edua se yisi ne fofra yitimi tenetene no na se free ayi ne ketwa mu no se wan tenetene no na enyini ba be yidupon a ne tene ede ne tene ade o metiwei se nye Jesus ne ba mu a nka ede sa afei na me maame ne me papa be kire me kirosem ka be ye den ama wo mu ye Jesus ne ba mu nso kura foundation no enam se man le ni yenti no adwuma wo ho nye common adwuma wo ho enti me tinisio mo because me di kind me pe e ko lay foundations bia ne ni kwase me lay enna na me tie so fo wa no mo kan ware asem obusa questions bebre obia kan na dwen ni nyina na mfam omu nyina obia kan na dwen na mfam ekwan no so owie no de be si so se aware na ya wonfin na okohwehwe nipa kro wonfin nyankopon no so nenim wonfin ode nipa na sie nti so obekira wo a agesa wo ne ntam ye kronkron anza no wakira wo sa wonfin ni kokofa anya sa wo bekokofa obi die na beba ba wo na nu nti ebetuma si wo nkonje kwan untumi nya danko enti sa wonfin bofra na se amfa chose man tete abofra no no onu nyankopon tam anya kronkron a obede hu se ne mfim pade nie no wakokofa no waye kronkron wa awrade anim na wamfom kwan ankogem obede wo misiwo sanam say yes awrade wo ye no kofo confirmation na beto no because I was see a shasi free ase ni de ko wie wo so na de kro no nyini be yedupon wie do no ye mu bebre ya wade mema bia wo mu nye yekunu no e mema bebre wade ye mayi bia ye nya wo mo yere no entina this time awade mu problem aye bebre e wiasefo afa ne se e ye mpamu agoro no enye dio enye autopabuo sam e ye wo mfe no wa mese no nti dia kana do ni ho nti de bia it is a bone to bone they crash every single day because anya wo dia empabo a chewo no e mana ya wo ya dia ojo wo so ntumi fantumi kebe woro so ati ase e ye sanete atade so chewo no e fese dia a wo sha mfata wo nti root no ya lay foundation ni ye nti amaye man so betom nti kolani kojem understanding enya adwuma nyina ne se enya dem fe no eyo obi die no oba befa enti wonwene wo ho adwene ne nkoba nkurom why because papa na ne wo se ka wo ko nanim na wo ko kire wo se wo mfini no woni ne ne yonkofa o maame no papa amfa trosam na ntetew amma woni wonyamentam amaye kronkron ama won se di obesi tutu anam afa enti foundation na wo leye no ansiye wo sidan no wanwe so enti mframato ehumutu a ebejiri na togu yes enti sa wo so be nyame adwuma na wo ne ba ma na tia na oba na tia na wonya wo mfia enti se di wonam gem onte wase da esunku a nti wonam fam no wo bebre okra no na Yesu beje ne nkwa wonam fam no wo bebre ene no so wantwe ya wo beslepo wo slepo so wo case yes nti de bi be Yesu ni dwadwotwa nipa no onte wase da onfan why enya wo dia eni nti nam se enya wo dia nti no edo na won no nti woni akoma pa se wo de hye mmofra no obehye mmofra no wo honam fam obi be kamanya no to anya ndi asma wo kan de oboa me kunu hye me mapa o hye wo mo wo honam fam honum fam oni sympathy ma wo mo won no won eye honam fam de o mo de beboa flesh and blood
eno no de boa wo ba wo mfam eni ho saneti o ti ya yira ye kwan you mu bebre ya fairly from ya wade why ya ma menum na ma ya yira ye kwan ya papa no ma ya fairly o man fa trust man tete ye o man kire nyame na ode ye ba asase so no who is he o man kire nti yesu ye na musa anye di tipimpem ene yesu so yakotwa wrong meat nti ye de sa generation to generation ye yira nti aye den mitwo me hwe sanam si no wonder se nipa ekojim doso no wonder se nipa ekojim so wanya wo mfia ene nipa ntena 10 years na hwe ni suban enweke so wanya wo mfia ma wo mfa abofo ketre mamfa nkasa enweke da wodi amemene mfe na betena ho because yesu ujaya wade a eyachi wade onyame so de mrato ho because wo mu na mfere no ene wono so wo mfa ho senya wo maame no papa na wo mfa ho ebre no duro wo mfa ho ti ye maame no ne papa no bebre mu kogye mu nyina no yesu so nam so wo manko wi akoma ama Christ no o maso difo ewo ho because ye ka se nkola na yesu nchen a wo mo stop wo mo no yesu se da bi mu nya mo mra o man si so chinchinchi se still o mesi nkola ne kwan enti se ya wo fo asi ye kwan ama ye hu Kristo ni ye kwa sofa kogye mu dia wo mo so wo case so wo mo so ansakra no mu wo mo boni mo wo mo so kohye onyame nso de yesu ye hu bejeje wo mo nye komo nso ne ba ma figi oba no kari ababa wa won hyase afa no na dwim odi kan bo oba ne naked no won na da won na dwim enemu asamo same bo mo kan kire me sika ene atopabuo eno nko a ejapade ene achade a wonyame de akyeye no we don't think about them oba bebo ni kunu kwa adua de oba kan se be ma me ne tena ekra wonya hwe mame ubebu sana de krono na ye dan ani sika ba wo kan se okunu wonim se bia na abejo yiro nko o yiro wonim se enu wodwuma de won konko ye enu wodwuma de won ko ho ni nyina ne se ya fom kwan ye bensi road no se di so sa e te se di obi ko baton Ghana se munima intwa ho we kwa no de abana ma we no de ko si obi o ha wo wi a omu nyina bawe age se de o extra strength a obi tumiri kan ntente nti se yemu bebre no ye hia extra strength ni ye de baton ne tumiri kan wini anye sa yesu ye be feli nti yemu bebre ye Kristo so message abna me enya manfo Kristo so ni bi na me besomo me be ya abroso because foundation na me leye no enyine ye nti e wosa me yire me ho baton na ye de ahye mensam no nipa na ode be hye mensam wawe enti se manya extra hoden amfentum rika mroso a me so mewe nti this time ye Kristo som no enye common e wo se ye more se Paul kan se okupa no wako awie mirika no wawie tu gidie no so wakora de aka no ne nkwan botira mfa ntoto no kora na wasa wo run extra mile to get where you're going because of foundation be you do see so nya come and then obane be matia wo mo be desum yeso agene mofra no daache se wo mo benya Christ e wo ma brabo mu no wo kona okoto so mo desum yeso a daache wo mo gene ne se nkola ne be ko school papa wo mo be bo degree papa wo mo be be American citizens, German citizens, London citizens, Australia citizens, Italy citizens san ye hwehwe mamfra no wo mo be be landlord obenye sefie basi be introduce Christ ama mofra no edi Yesu Kristo huhu achechire mofra no no Debbie nti na obekoko hia be ma no onyankopon se
okunu do yire se di mi Kristo me do asafo no woni Kristo ni twaka enti wo beda ado Obekoko shia baba wa onyankopon so oba bra won ase hye wukuna se wonye ne mfe nti ubeda bra won ase ama no edo ne ni wo ahon brasie no woni because woni Yesu ni twaka won fa papa ne ho sane ye yo ene ye de ni na kari ade ye nyina ye foundation no ba bi ejina no ahihim asheki nti Kristo sumu no Jesus run extra mile ansa adwuma no gisa odobro a wosi wono ma wakeka wani achi a waya wo makeup a wo wig go to so ayesigai no eno kra wo so ntumi nyai unse wa fail nti unse no kra no ntumi nyai but me person be catch say you have to go extra mile before you can reach to your destination. Because of baby wo to ye ntetia wa wo fo de ma wo baby a wo mo de wani e kire ye eni awade a utim e be kire wo ena oba be fe ne sia kire ni kuna na wo hu laza ba ma be fe ne sia kire ne yira na wo hu sika na oba ne sa take birth control ya wo mienu pe kura wo ntumi hwe wo mo obi a wo ba ko pe utumi hwe wo mo Catch me say, nsima mabubo so hwa wo ma no. Honam famu hwan de obi abetuma hwe bi o. Honam famu hwan de obi abetuma ye bi. Enhwa wo de hwa mofra no, ama o manya dan kwa ma o mokra no. Wo ya dan. Nso wo se wo mienu. O wo de obetumi ahwa wo mo. Wo de wo betuma hwa wo mo. Ene ene me catch us wo ne usika na wajapade nyina nkola na wo hwa wo mu ye. We a bad parent. We a bad parent. We disqualify. You can't wo for mutete ma won kan. You won free. Na wo mane koshe. Entity a wo di ama wo munti emmofra ne wiase na didi wo modwene. Nti wo di wiase saa be nante. Ayonkofa bi emma wo ni nyame ntem. Wo de saa be kwakoware wiase. Na no so be ye bed yan beto wo so. Nti asudie kese ne ye de so ye man because me wade wo me ho ne ye sebra na me nkyerɛw na wo ba no wamfa ni dia mame ade kro no ba bi ye da me nkyerɛw ba bi ye da tudu ti be pempem enti se Yesu Kristo nyame ba no aba asase so no wo hwehwɛ mragu akwam ne ye refuse to see di ye ma no ye ba komo makoma akɔ no e kyerɛ se nkola no be fail till the end just nyame ba I just said down the road na no so kra wo ba mu a adwuma no you have to do extra work because we be here da wachi obi kunu na woda na chi nti asomdue ni ho enwinwi nko a oyesro oya sana ye nti adwunu no kra mu nya clear so what you say nti e be ma na ye de ama nya komo sa wo be ye bibia ma oyere ni aso a je sa wo ye wiase mu niema sa wo be ye bibi ama wo kuna ni aso a je sa wo ye wiase mu niema they go against Christ sana ekono ene mani bebre o mutumi kama me no to a mini me kunu ne ye fine pa nso sanse me be hu Kristo no ese me kunu kura wo se maye kolo wo se me sekati si fom wo se me ho kura nya kono biom ni nyina ne se onyiyi no fum enhihye ni kaboni trum entwitwi ponso ne makeups ne ne man yishita wig nhya enti saade no obi hu ne enti na wugya ye no wasesa no eye no hu ye no de ware wo eye honam kono no de bae nti wonse wugya ye wo hu be ma wo ware no we kire se nya odia wonse wugya ye brother won wo ba wo ware no we kire se ye obidia nti wo case enti nyamesum no mu agesa wo ye extra work ansa na wanya dan kwa makra nyesa wo di akro agesa bojochira na wose yenya no ye ko han bi de bia ko kuto je tsire obrade so o ma ubi nka ho no ntu gidiem o ma ubi nka ho no ntu gidiem anyesa ube feli untumi
da mpaso no oje ne yire ho bone se ne na trumpet be san no a obeba no oba bi da mpaso no oje ne kunu ho bone eno nko antini eja ho because adwene ne nko bankrum nti de bia ye crash bone to bone nti mamu nya peace enwene mofra no ho adwempa adwene mo dwene fa mofra no nyina ye hunam fam fam adwene no mamofra ne kwa no momra me nkyɛn na wenum sɛ no soro ahini ye ondia no munya sa adwene ne da nti ye bre ye maame no ma feli enne nhyira no nti sese ye nananom ne ye maame no ma feli a metiefo mi busam yenso ye nko feli ana yenso ye feli ne ye manu so feli ana ene ye ne me challenge se emfiri ye so na ye manu menya danko yes so unyankopon soma ne doba krope ma ne be sacrifice in life e de ma me no mienu a me no mienu yen sacrifice your life e ma ye man yen chance free yen generation yen chance ne nkola ne metoa so ne yanya wo mabro me enye se di asofu bia wo maba wonim ne kura ne pan so wo won kan cho because we faili o ka kire na wu na wo be konya dankwa nti wo hye na no pop wo se won kan de be mo nya dankwa sa na yasofu bia ye metena se gire ho a me wu se yasofu bebre di hwemo di wo nya me de soma wo mo no se wo mu nyina be di no kura nke ya nya yiraba so wo mu nyina be gire mu edi no kura ebie trosam ne ka cha ye se sa before bonsa na bema wo be ware no e wo so nyame twusu wo yire ma wo e wo so nyame twusu wo kunu ma wo se wo mu bie ye ni dadada ne tete nsore dem a nkanya ne se ye be lay bad foundation ama ye madi akire yes ni nyina ne se wo ye selfish o mu pe ye samasa o mu nko ankenkan bible no no mu meka wo madwene nche ba se wo mu be kire ye ama ye hunu no the same thing. Now also ababi. Now also so you refuse to teach your children. Ba ubi wa no. Wo se wo ye japa, wo ye napa, wo hwa wo ma, obetimi me bre wo, me kwa adwuma mienu, me ye adwuma, me mpesa me mane baba be nyina bebre oboa. O mane baba be nyini, honam fam niema be koyie, ba honhom fam ombe ye yiraba. Enti mo wo asafo hene, na me ye adwuma mienu jai to nchen. Ya adwuma ne baako ne fa baako be kire nkola ne nyame asem be kumo makuma ma Christ ensi wo mo kwan emfa nkola no ni enkire schools akese ene wiase mo japade don't do it you will case you me say obibia wo fra ho Kristo ni e beto wo kwam a foundation a wo lay no amfa wo nyame kwaso no hyase kogem ne peda lade we hear muscles because in Jumano, I was so yet double. I was so go extra mile. And yes, sir, you move ahead. Sabotreu, Sakosribicum. Because our Yana Tias and Yaudia, in Tintocom Pamuda. And young Pama Samo, Amusona Mutie, and was so do Tisha, Udo Naja, Unu Kunida, we you one, Ushisha Minisketa, Uchi makeup, Ushisha Wigia, Uki Kawana, and a Bema Wariana Koye, Uye Ubokunu, Ukwa Jumaku Pestica, now check Mudua, and Yanua. Yanua. Mini musician be. Or friend was a Mamianotua, made no a lawyer. But the order me famuno. Ubi your lawyer. What Jimmy ama me won't Jimmy for channel. Lawyer, what Jimmy say? Me won't be that. Nam say yes. Which let's say Yansa when you're in a dema. So what you say? With deep bemanima, Mamino, Nasibao. What friend is a common and chain. Mamina ma pine so. No, the Kobu Brown. And so Pia, why a big star. Musician can see go for you, yes, a massa. And so near it. Mammy for pine and the bucket here. No, the be yin chin and niso. Nya come. Obani a lawyer, and so nisu Jimmy for nya come. I didn't come and crum. And go ye. What the council did the Tiakushamuja or ye. One chair ready. When Musa, into Sandy Powino, we hear extra strength.
no watimi de agina e wo so wonya abotre mu du na ne do no wo increase no opowompo e te se de ni kuni egu onum ne mene na ya te wo so mie woni na otimi mene ko wanim mu na wo so bi ba na wasere na bibia wa kire se bibia ye kama ade na wo ye no eku but you have to do it sanity and it is a failure and then me catch that wofo especially mema me simu onyamene mu bebre wo case and na boni ekoso nyina mema na ema mai me bo am catch boni e mai di nyina mema na ema mai yesi sukura ye maba wa no koko yi nyinsa tugu be ma no beda no afra wo dem no abege ekua me sro koko yi me sro cause say me nya madwen so ati ase so on say djuma no e wo say me ye yi obo so afra hello ekua oh answer wo say where you period na ma me bo share me ofie okwa no ne sinkonya ekua me sro on say me nwie school me ma me nim papa hu say makonye mo e be ya asem nti sikani obu okra so woni sika wo itumi koyam anturo se be kunge se nkunu boy hu do nti no age no onom obu okra utumi wu ye wie ya ye nwie ye san be ware ya ye kunu no masa hye ye ketesi ye mfa birth control chesa ade bia o mama ye bia ani onyame asem ne mfa yes make up bebrebe any wig bebrebe any ntade fu anko emai hye enye mema yinte no mo ye they call us sexy we become sex appeal they call us sexy oh so buy in ho no tafre na no sesebe prebiasa kramaya o tafre nsuo ukoko mu si hey me mfa medical catch us me bo fu dada asemu 3 days ni me nai me be ka onyame adwena kyerɛw upati wo mpa kokohye saneko oba be dressing fear or dressing said the beya be man be hu no eno anso na mo pe nso ne dem aye wo ma bebre wo mo ticket titi fom obi wonya aniti de bi osori adukubo no nso wo kono okopo oba ware sa ma no mo mpa wo me bo emma wo mo yi wo mo ehye nwamanfotam wo mo na mo pe nti mumunti first ye maamenom no mo nhihye trousers nso ne omo so mu kunum ne esukufo maya ne twempena nti sese wo maame okofa trousers na ode ayere ne to no wotwa ne tirinyi no wotwa aboya to maame panim o no wasra no ayese ko ni nyina they were doing it for men said the beya mema e kon be do wo ni nyina ne se e mema ne de aniwa kono ne kope ma no ekoya omo be fa so mo mani ehu omo kon be do omo no mbetimi yusu akase ye mayi yusu na nso obeye to atesei obema betimi kotonku oseje ne fasra jine fasra nti mema onyame wo gredi mu bonia na ode sei kuro o chekia na mema bonia doso na o shiki grounds to wuso onyame sei kuro eye mema boni no onyame gredi na ode sei kuro boni ekoso eye mema and again ni lesbianism ba yi ba ma timi ne yiri sinkonya o se mama mfa auto o ba ma wawari o wo enne wo fre wo Kristo ni nso fa o yire to o ba no o ba ma ye de fa ba ma to nso wo na do ba ma sebi prejudice fa o yire to nti mu hye boni nsamu de mu na mama niema tu niema funu ye tu atese mu na mama boni ye deja because mu ye head nti mu commander ene weke nti so commander kuya na anwake o commander ajoa e be ya adwuma nti ne obetumi kacha na yire se ho nya akono ya fra wo mu no na meku paniti wo ene se wo se yi ho kakra e wo se wo tu e wo se wo kaba wo shiki wo nufi e wo se wo pupu ba abonte kakra e wo se wo ya attractive wo e wo se make up wo keka bie na wo to bia wo tu so e wo se dibu ha wo sha e yi wo nufu kakra na wo ye ho kama sa no mo fra ne kama ni nyina ne se ye ani wa kono last na te be manimu ohun so waye sa na ne kondo
but the obey ya kata wo sie ama so nyame ani no eno de wo ya wo mpa because nye nu nti no obeware wo saneko anka ya ware ya buru nyama wo wiase ye yinyi nsen ya togu wo wiase ene nyame ya dom na afede ya ware nti ka afede ka menye dwamamofo biem meni me kunu na tie na ba ma sat me asinkonwa se kokofo birth control ne chichi wo nyame ano. So what you say? Who can was say or some would you meet me? Bible so can Psalm 23. Was you rather near Shafo? A rather one name is Shafo hearing him until rather near Shafo hearing here. And so was say one and I know and in tea, but me catch us say, why didn't you so now quite you? I want them from my home yard the quite one at the mouth and then a chest when you're in a show. Because we won't quite so Jim from Mano, everyone some now due to Sabalu. We won't quite so a mouth from now to me 2 and campus walk with you. And so most say, Mona Mosha, you don't know ma. Until was say, more would you move it to me a share. No more teach you when Uncle Pono say, young one shas as is humano, you teach ya nano, ya will be a new year, swa, yin Timison Shanqualano. Infanya mia some to tell Hunamo from and then mammy I want a bab bearman. Na bema ya son and son of the Nako Baba shop. No quinity, no chana male, no child boy bear me and to home. Or send a bunny, which let out bunny a rascal. Who lay foundation of my Lucifer. So I'm a foul bunny no moon, no finding at your pay. Wabra Cramoni won a bar. What the Nico Macalantan or Kutriesica. Some Malamantra Colana dear. No Major Mohammed in me. But no, this time a Christopher Debbie. Ya know, and ye benefit your life. Nina so your pema gro. Any sika, Lazan. When you fear sick, none of you don't want fair. No, Sisibude, no to me chap be a jabitasia. Or no, when you mere some dear Sam. And uncle. Until this order, woman, I catch them. Nkolanu nyame do aya chade do mama so wo se wo do na wo do ma chogo kacha me se wo do mfram so wo kacha me se na Yesu Kristo pie na nimunyam wo mo kwadu fa nkolanu a kacha me wo si mofra ne kwan o mo ma nko ne nchen ba wo ma wo mo kwan so nkolisi fa nchen enko hwehwe na japade wo wiase a wo wu a wo mfa mu ba kokora nkono wo nko hwehwe Sani yeshe. And the Beman in the Yiri to our no champion. At the end of me, crowd when you're there on Pem. And Pemo, a one more journey. That's what they think. And Pem. And Pemo. But and Panimuno, I japadi if you buy, and also on Jenny. Pem. Ntinkolana ekokwasa. Yes, my japadi du benyabi. Sika obenyabi. Obebo degrees. But we ninkwa. Wa mwano. Wa faili. Me kame chirawo. Wa failio. Wa faili. Nsu sisia ya ba ofie ho a. Ofra kola no busa ho. Your dad loves you. Yeah, my dad loves me. No busano. Why do you think your dad loves you? He takes her to movies. He buy me a car. He said he'll buy me a car. He took me to school. In fact, this school was very expensive. Rich people go there, but my dad took me there. Oye me say, hunum famu niema, and obey ya trust and papa do. Hum fam, papa, what the Christo ateto? No. Unibi, tiakolani benyini sa wenya Christ. Ntiafe no de nani sei. No de akokari ababawa no de ababa ware no enye ne mfe ne no so be ye bed no akwo maguo na omonam sa chro no so sa no mo yirako you may see your case. We have to sit down and think edienti ene ye pese de maba wiase edienti kura na me ware oba no ye meyire Bema no wo yemi kum me se oba no wo yese de
na wonye di wonyame yi ni firi wo mfia bra wo be ye adwuma na bragu dan kwa unye bi o unye bi because down the road no enti wo mo ya ai oba de opesa woni ne ware a ene ne ntena se kakra ne hwe ni suba me se ene ne nkotena se 100 years na mo be ware so wonya wo de a enko yie me kame chiro ba wo de ware no yesi wo mu ade na ye wo mfe mo be match very nice mo be match nice wo be tena se ono so be te wase sanity nye komo nti sa wo be hwafo ni fam aware bia ye ware enye ye mfe no se mo wo wiase a eniji wo mpa se mo wo wiase a because wonim Satan dikan hu se wanyam nti se mo wo wiase a edo wom eniji wom ni nyina ne se Lucifer dikan nya wawie but at the moment that ba ko be hu Kristo no ya hwese di sitie eno so fo ni fam na hwese de ya na etene esi be ye e ho na chiro se ai sampa bo ehya menyame dia ai sampa bo na ye wenku ai sampa bo na so basa mu mienu mu wiase a mo ni je hensam wucha mucha bi nti mu pia mo be fra mo ho first couple but at the moment that Christo beba mu no hey afena no wo nipa wo ware no afena ifunu na ni abie nti free okọ na say bone to bone enam bia enam e wo se shaw na se bone ni bona enka wo se bone to bone e crashia etimi ekokwa ubo se wona ye kwatre because e crash but bone to bone se nam hemfimfia e smooth nti se say aware ni bebre abe especially this time en Kenya yesi onyame je ne ma no afei na yinyemu bebre ye nie bi ai se ni passport na me ware no minim ene ready to me gidiem so mi mu hu mi mobo na mi ntumi nyina ene ka obi nkona na yire wu afiri de so e ka obi nkona ni kuna wu afiri de so no ayi free because we see wu ni adwaman kuto adwaman so wonko bo bida o mo bida na kampesa ka wakochiro o mo bio na no so kra okobo option utumi sa basa facha no onyankopon asam so se wamfa uni oboni anche no a yo case so wamfa uni amfom so mfiri no a what's up for already? What is the father and chow and the suitcase? And you come on, and you some ketwa. Did you say woo? Nippers who shall not to me say yes, almost as almost check. Only baby ako, obey the demon wagon. And you come on, and you do stay here. It is the old baton, like I said. But I co parent the carry. No more the baton never shows them. Did you so go extra mile? When you extra strength, now run it faster. And yes, sir, usube faili. Ti ya failure manakaya ma. Ya failure ma ya ma. Ya ma minuma failure manakaya yi. Hey, ya rawosam. Nti generation na ekoso sa. Enkoye. Me see asemi me the Bible no nyame e ba majum you see. Is this. If you have a say, aye, say you case. Say you. Say nye easy. Say Christo somno and ne kwasi ye no kwasi mankwa. Si penkondia. Ini koi. And no baby o bompa kwana. Me dim brother bi last me catch them. One ne obana ne tewo o ti wiase o bonnum o ye big star. Onyame de nzaka oba ne se wono ene Kristo be ma nyi baako na be ma ne se ontumi nyesa e wo so no so be ye di osoma no n'adwuma obuto se o bo mpan no na oba na ko na sum tan mu chicha na ni so se prayer line so no wa na okututu phone na de na firim okututu afirimo nyakom one pema na nyagro utumi ne ko na de ketchup aye ne nantu no afre police se ni kuna bone pra ama moje tu nso na be ma ne fa ne nsankan
utumi wana stikosi abonten udina tem firi ne suru besi fam o sopa no yi ne mafiri ne tem batamu na no nya hu Kristo no no mu ti sei no friend my king my lord san no friend mi wura suru mi wura fam Jesus ba mu na hey ye firi na ne bie nye komo wone numu ngamu wotumi fa fon efre na dwuma mu di nkonkonsa e ma ye yini kuna di o yini kuna di fre dwuma ye fa ya ba ma ne fre dwuma ne yiro obi ni masam kro kokan up to now ba ma ne nim di tie fa ya no dwuma ne yiro enti se Kristo mamu a na wadwe ba ya o se ba ma na oba na ne tie no ukunu wo yire nye komo dia rehosa nti te se de wonam gem utiri ye no kasa akosi me nware ubiem me ko eno krampo no ade se wako ware no nya evidence wo jame me to me nkofa obi a nipa na ko ware ansana wo ho aye totroto. And yet come because it takes two people to divorce. By all means, who can crab a cockudin? Until no just say, while wadding po, and son of what you traded him. And yet come and it is a Christo memoir. Muko party as a Korean son of men can't tell me some way your first couple. Montomo, I don't think so. Men can't tell me, sir, Momado, Modo. Wabra wudim Kristo nyame na yi uyire no ma ho oya onfe ukunu nyame na betin se wiem ka kire so ohiri ni before nso na wo ware na wo nyame ntam te sei na obi a woni ne ntam nya na obeda kire so onfini on kire tudu ti be pempem ti be affecting kwala nti kan chame sa wo do ma you hate them utawo mo pa hunama famu niema na wo yema wo ne de omu gya na ha omu wo omu fa bibia nko eboni wu ye ya meche ne papa sika Zelafone no se Vodafone no se hwan o man se sika ma papa yi hu amprete se de se wo wura e ma adwaye ye kosie ge no wo chichire sika no koto ada kamera nim enye woni ne yire na adie sana tie ti de obeya ma mofra no ha bia no wo mu gya no ho enkonim nye komo ne just say you move be last kura mi koyo say oba say ye be ware wo no matter what happened between you umame and o papa ntem obi tumi ka na me papa ahwe me na me mama ahwe me na me papa ahwe me na obo nsa mama na chop dancing cry no oba betena se no age ne batira de mama o say wo se papa na age nti se papa na anya unyame ti so wo hu musam mu twempena wo hu musam ware o o come afraid of mofo nti mu ne o mu twempena yi the same so o dia ku free nti efiri okono boni no wutimu sa nti se nyame anya wadom ne wa mie wani ama wa hu bebia wugina wo ye dead meat wo akɔhye awie mami betimi gina ho me na me hwe me ba papa no no wo he me di nyinse ne koba no sa enye ya asemo enye ye case still you have to find the dad no was so bani trade no was so den sade na be man nsam so he no so wan hwe no eno na nyame bu ni say awade nti say de o mami betena mu ni nya awade o mo twempra nti wo sori sufre won konkoro mada o hu sa wo ye tutu ni nso ni aye wedding no wo fo papa ni nim onyame senya awade nye yizo me sintina me bufu asofo ni bi I'm very mad and that's why I love Akosiwa and the man doesn't want to hide anything. Papa no, he doesn't hide anything. What two Bible no they go actually what Christianity is. Yes. Because as some way I'm busas brother be evangelist was say ne say nare ni pakono ya babawa eno obi ko dada no ono evangelist so won tie ase onim nti sasa atofu uten na se onkohye
Ubayira. Nti sa asofo akosiwa si wa asofo be tente sa papa no nka yebenya dankwa kanipa bebre benya dankwa momukra nso yetete asafo bi danse umudi sika they don't tell us the truth. So what you say yamma mofra ne kwan no momra Kristo nchen na wenum say no soro ahini yondia yamma mofra ne kwan so munko wiase we refuse to send them to Christ. We refuse to send them to Christo. Ni asofu bisu di mo akotene. Oba ufia waya die pa waya japade ama omado. But the main thing nkola ni hia e de benya dan kwana no de wo mo oba so ho. Da ben na osofu afra wagina wakasaku waya de. O mai ye Bible quiz, Bible study we see ya de mo yo ho. When was the last time? But we so bad that came makuya why dear what to me. Omo ye fa pa. And to we ni degree no we on. Why shaka wo debu. And we see diamond debu. Oh nyame ehira. Sanya no ni nhira. Sanya no ni nhira o. Nyadua. Nti na me pesa me catch us o man no. You hate them. Me do omo chan. Me come chira. Ti me ba ofi ona kola ni din samfo na me papa na suma. E mabu mfu me kura na me do no chan. Wo de wo no honam famu do na de do ba honhom famu do de wo ta wo ba no unu kunu enne abranti timi tenase no wo dwenjene ubu sansa da ya o se me papa mu ndi wu ntamo ko se ka me papa ngui pa ka ba na wo twitwa bi na ka me so me twitwa bi na nke eti wo ne edi nkomo sa o ni bi no mu de kai wo mo papa nti wo kai wo papa se ya nsi amochi be bo ne mo obebu ne mo sa ne binum de kai wo mo papa me ma meti asia ka ba na me ma meti asia me na ne ko party asia o sa break wa frɛ me ke ye de da kai m na ke yendam ne ye ko party asia ba na nka me ne me ma me na shopping mall ba na nka me ma me yes o ge ya wadi di matem se ka me ma meti asia ka di o de be ye no pa eno ne ye de kai ya wofo eno ne ye de kai ya wofo ya sofunu bebre ene ye maame no because sofunu ebi so anka no kra nche ya hofo nti omo so omunim ane se inhira ne se obeye japade ama oma eno na kyerese wa hwe oma nti omo so anka no kra ena yesu yedim ne yakotom nti yesu yakwa aware yakura no bank manager bi ba ya wo ye kromfo wo de pen bokro no wo Ghana bank manager wo ye yie Ghana nkwa na obi koye bank manager within 2 years no wasifie enya kro no nso bank manager che ne pretentente obe ware ma me ne ba no sifire wurade wo so nyame ehira no na sofo a che ne tire bia na fuso na obegira ho ekuya se wa se di usisu nyame no onyame ehira no enne mo hwe be ma wo ba be ware no nso na nyini kuna okoshi ama ne maso okoshi bi sao se papa no betena se akira baba wan say hey this is how it's supposed to be abrantie so be ware a onyame na yi wo mfe oni ne bebi oba akro no wo nti sa nyame na ne ntam nya kronkron na wo mo a oni ko hu yire no motuma tena se kronkron yem no motuma nya dan kwa mamo kra mamo mano so aba benya bi no onyame so obi bi oya ne de bi onyira nti sa wo ko ware Lucifer ba e se nkanya yasi onyame ahase yi ne ma nti asumdue pa ifio oboa emma nti akoba ne saa woso a onyame de ne zakan e wo sa wo mpa ye ne ye dobo na wo sere urade se wo ma yokuduro honhom mobo wo ma wo bojuchare na wo ntumi nyina na papa ne nti wa nkogem maame ne nti wa nkogem ti no se awade de nipa bebrebe kogem awade de nipa bebrebe kogem no o ye papa no ye bone oh yeah, papa no ya bone. It is that the old paper them. O paper nyina no be some foot through guachi. O paper them no be some foot through guachi. O paper it is a unia botra. Or you have a cassini pacro. O yes, so unyamisu no case. Intia botra unya no double.
So what you say? Ubenya the double so just how quadri unyami asimu. Now bro wants to the lowest level. And men we are there. No what to me so more bow. No what to make conconde. No what dim kunim. And yes, sir. Yes. I just saw power what you totally 100%. I just saw when we are say a cat. Nanko for flowers our jibby. Nko for so be do atem. Yes, you can. Sir, I just say, lady ya or your nest near. Or shall see a get ya. Na jubu for crasefo. Upia no more sereno. I will fit I and a mamma not why and dear mamma not why and dear. Me famu. Me who some you crasefo. Someone Nkurasi sama modi mobi tu kwaya ne nibie motu kwaya frigana nkurasi sam di frigana be dra bruchire moda so ye nkurasi sam since when and the Bible catch us say oba nhye berema de me hu sam ye nkurasi fo mo ye kosia man kwa Kristo som yes na mu ade soso mo so bo me nti na oba hye bade a na mo sere no nti sere de ba sere bi o mbesere Ukunu yira ne dam papa ko so besro. Wabusium they will laugh at you. You will become a laughing stock. Omo be pesa brother, omo no be boy jamai and nam Kristo hu abrusu nti wo mo they will laugh at you. Obi ko be kasa wo hu ni ho. Yes. Obi be ka cho say braya wo hu ni ho. Em say yasaw. They will tell you. Ni come. So be bra bo kron. Mr. Birth control won't take into Kunukrona, obe changing and die. But so be Jinama Kusi ya, Unyamibe Humobo. Bompire catch Unyamis Unkumu Akono. Sabirth control ten Akuno Beda, Unyamin Kumu Akono. No, two I won't do. Who sorry I was said yes over. No, dear man in me, Crocrono. Cassaye Chren. But you are saying, don't do it. Ntianunti was so no na. Bompire catch ready. Sa kono bia me ti mi mu no kuno 10 years na to won so mo ne bra na ye wa famu de onkwaje nti o because bone to bone mo crash nyawa o ma me no papa they refuse to show you the light. Why? Because o papa need your protection. O ma me need your kushibra nti wono wo jai kushibra he no be introduce wa ma Christ. O papa jai kushibra he nsanom he akushisam he sikasam sikanibra he no be introduce e de wa ma Kristo ni abi tobi de ebre ende obi kura wo nanka bia nanka won ne yuku waba papa ne ma me ne hwe ne soro ne fom oni bi ni apam no yesi yempene na kromfu bia wote banke kromfu bia wote parliament house e bonkofo produce sikadie no apa boga bia wote abruchishi wi wodi samfo de ntroji abansika no apa oso oba be ware o mse e no wakwa ware pa ne pie wote ko ne ednama se wuko yebu bebre ya bedia nkofo bi ye de o machia bedia bruchira ne ni kwase enkontri no kwa kitu. So they tell us that they do us good. Nyamian kawe. Nyamian kanyobia. Kabi yobi ba. Because abruchenya nkwa. Abruchenya dankwa. Abruchenya dankwa. Sikame jetenya dankwa. Yebu bebre sa no moka last sister bi kai. Ye used to wear the same man for remember ni before mo yiro no moto. And will be ebe the testimony. Sabama na fan to a fede was so one hour no. Was so a fan and you know a bra. Or man could no fan to. Sister John or comment here. If you look no I, Mudi if the family move frigana ba. No more swam men to a found with frigana bentiman no far to. So at you say, what to take it to a frigana babuchi, Ntimana coin one found to tea ready, Nansan cuckoo. It is that Bema way, or better come in the Marco Mama Christ. Madi be so, almost so see me or mudenti, no mamma memon coin, no ma for to miss 5 years from now, and my bought diapers, and ya common. And my baby would say no two sons you. Who bought diapers become a child? What to watch is your board diaper?
nso na wonu baby a sanete because who teach you unyame ano sanete nti na me ka che say emema boni ni unyame wo gredi na odi asai kru boni ekoso bebre mema bi na sha wo mo yerenom to do it ukasa wonya so de wa babruchire abroche ye di Jerusalem mo kan kire me oba timi din samfu kire ni kunu fa wano fa me was mama me ntimi fama no mfa because me de mano no ka hallelujah was ye me de wa babruchire abroche ye New Jerusalem asete ka kire me na me ntie and now so for wo mo yire no push wo mo so wo mo fa wo man no emma wo mo ba mu no mo fa wo mo na no na ye fa hye aba so nti sofu mu a no wo de na no ne fa ne yire nti sa sofu we be gina property a hon konkon be da sane ni nyina de so do ne yire wo de da babruchire otoka ma no oba ne wosika wo ne hwe no nti wo so ye de oba ne pe nti sa nyema we ya o nyema ye ma no so yire yi yama ye mano so yira so what you say eni ma ekoso ne nkonkwam e kan na asefem na abufu nti afei a wonyame de ne nsato so no afei na obehu oba kura ne nete afei na obehu be ma kura wo ware no so yo dia obeka wonya wo dia so anye me ka kire se baton no di odi kan ware nti uso mu a wo ye mirikatente extra strength na de di kunim yesa usu be felisa eni tin na me ka kire se enya wo mana bro se ye na ne ye janoma ye yabura ye nsa se free ye yeso ne ye tete mofra no ye kumo makoma Christ na wo mu duro wo mu mpani fie so a wo ma nkoyira e wo Kristo sumu anyira e wo ma wadiem wo ma anyira so what you say sikao sikanti ni unyame ntama sei nti na nipa ne bebre eba na unyame ye na dum no oje no ubo se wan chokunti ontumi nkodanim e wo Kristo sumu nti se wan teniema we yase no wan extra strength anya adwuma no oboa na ye nse bi obi ye ni bia oboa because nkofo bi foundation omule ni good nti no ama adwuma na ye easy ama omo nkofo bi so foundation no anyina ye nti ama adwuma na ye den nti they need extra strength extra prayers nsana omutuma kase okopana makoa wi mirika no mawietu gidie no so makora dia akabe ne nkwambutri yes obema tumi ka kire ne yire ma memfa auto me no wan ka memfa ma bruchire hwe ka bambo ho metue sika de wa ba bruchire oba bia ne wo sa lucky way wo de wo ye lucky abese ma nya wo de be pa wo mpesa obeye na obey eno nti o bruchire nti na o mani kunu kwan na o fa ne to me ma 5 years sister o ho be bon sesebie o ho be nyame nwinu o de no me miziri mu so pa be gu so wo be ye mopo me ka me kire wo my brother ni enjoy ne transieto diapers go wo be yare adadam yes wo pija wo saso nyame wontie wo nti wo be ye yiraba ma wo ma na di wachi akɔhye san mpesa meka wo so sofo a wo yire boba mbata hanya safa wano a wo de ka hallelujah fa boni ba mu na fa sano no ebe kaka wo bie wano a kyese de sabe producer toilet free buba wo bie wano from distance wo bitumi nyina ho unyame de miziri mu so pa be gu so wo be ye mopo cause wo tie di pa no agawrade so what you say nti cheke wo bra wo bredo nsima mabobo so cheke ne ka kire me se wo gire unyame ye gire sa wo cheke hwe na wo nyina unyame ye gire mu dia ade Kristo sum no menye no kwasia man kwa Kristo sum pa wo wachi 100% pa wo wachi 100% ne gire mu ma Kristo no wo hu mobo no wo ma wo ho de wo de ba konkoden akwa wieye anye sa asɔre ndi oba ko betua tight no free but koje mano onka ho yes banso oba no obefa elective na no making kan babo no mu oso obehye na bofo na mo magina asase ne ntua nan so na omo de frame emu ode abehu o ma wayi wo mo o ma yayi wo o san kan baby say
se ebe edifo atrofo beba se kebe tumia nka wona wayi wo nimpo obedada wo nti no se onyame wo beyi wa ejina wabrabo a wo bonene enti pre ne koka wo ma wayi wo mo ne ho anya sa na wo de wawade na me kuru se manyesei me yiri se manyesei a obeye mobbo se wo betire ma ye kosia ma nkwa Kristo so ma ene wo case Sadeko, and it will say foundation young lady commenty. Ubi tia sorry demo, Ukutaba bunya midi so be ya to crown. Be you to me, ubi and also cartons. And so be ya to maintain a catch them first say. Nimpa, ye, near mo dimpa. Because ukukwam de we be on your home. Well, usa, se nipa ne who that could be a da, or Baba Bonamia no trust or no coach or sister Brefi. Sister Brefina, Obiana no come sama beka se ko sheni minimum. Be say obeba no mabochenku na usi wona bayima una asiwo. Nti don't deceive yourself. To ya de nya no aduru na ba bia yeduru no akaka kra bi na Jesus Christ aba. Enke ka wani mmanya mesompa. Nanso wakoma mu yesum, don't do it. So obi ye nyame aduma, de wo betumi de aboa no no, ye na wo nyame so nhwe saye ho no onye wo nkwa. Ne jai pull him down. Menye sa. Ninja beya nipa ni bititiwo ni brand person mi kumnya ne ho ye jai nso wono ne first person free nipa na ete say ye kasa papa ko himba yin peka bi nso hinta die kire onya papa ntu be nya sa agene we no watumi aware ma maso nya danko. I don't think so. Enko yo nti so obi furu dua pa boano no nya menhwe wutiri mu agene no wonye cause ubi wa onyankopon yi no but the ubi enti onyame befa wo se mu shira mehira mu dome so bedome obi wo no ma enam se wono na nyame yi nti obi na no shira wa onyame benam sa yeso shira wo nyesi kafa mu shira wo dan kwan shira nti obi ye bibia boa mfa bayi ntina sori nim entu bayi emma youth no mum emuru nyaman. Don't do it. And trusting Kikaso for no one some. Near mamma Menea, want to mean you be the over to be the Fabuano. Want to be a men you pull him down. And yes, I would yanko. Sana, especially Ma and Ibre. And go for your water sister, and you bua, or whom we said the Mamiano to our audience. Amiano to our Mamiana, or your evangelist, and Mamiano to an essential sketch. Miss Muyum Crassifu Mombo, Emia, some too quiet moninte, Muyum Crassifu. Macana min Farona min Sroso. Muyum Crassifu, so Bebe Christo, no one more near a bia, cabbage and some funa wood. Unyamia some nano, Mima not to me nano, because me did as some Yanko Pocan with Deuteronomy 22:5, or so a bunch of Berman, no Berman show body. And is Obani and Nessini. No, sham Mamma Toko to the Koyan Nessia Juma. Nasty cat to all bit me a shek. Nadam some young crusty fonty. Mutia Juma was listen na Munie. Munie. Unyame famo bonin chama. No me money. Yes, I'm Mudia serious and Bokoshe. Mutasa Sam Mana Ubijima. Waware Obana ware on yam. The Sunia dinner tem. Oh, what a sunshine. Ada Ubeti team. Musanko phoning Namunie. Yes. Munie, some chichu yanko ponsaman. Munie. Anya bia me ba ya no mametran kan chu bi safa na ha fa otiri me be kan se me ba mo kon konjim. Nti me woni mi nya woni Kristo na nya. Me ne woni asam na me mfa ho. Na ontumi so nya me hwe. Yes. Me amese wa kura se won fa ne ba ye nipa. Me amese wa kura se won fa ne ba ye nipa. Oti baby oti but woni me me. Enti wo me mfa ho di onyame aka so obaye no wonya nwie ya wo mi no ni asem nti so adua no wontumi mforo na obi foro konanima enyina kire nyina si atwede. Don't do it. Tena ne bra wontumi mo nti so obi botene ne bra entena wo fie onye hu nkrase ni na ncheche no especially a ma unia ba ne mia anka wo be ofe obi bi ni asokwa anka bet ube chena hye no yomo
sa wunua ba ne me a nka be de me ye ka be ofe so ati ase enam sa enya wo de enti yemfa ma ne nkonti e me prepare no nku mewa unyame hu mo mo sa ma mo firi ye ni bre e de na akodru mo sei mo ni bra de sa se ko ye trousers bi e hyehyɛ wo ma wo mo no bomo mo ntie ukọ a baby o mo ti di watam no tape no bomo mo ntie uwi afa me no maka ho me no ma ye 414 334 9727 na di o so won tie ase no on frɛ me no ma nam de me fa me no ma ntuja nso we de me de atuja yes so won to me frɛ me so a won kɔ awurade anim kɔ ne nkɔ kasa sade na mama me no to akwan so me preach yes dia no wan flow what ye kire no say di obi hu fe me ba me je obi sika wa me nyu obi sika me madwuma na me ye obi ye me nkwaje ho adwuma nti sa obi ba be som am ye adwuma no nyina ye nya dan kwa so ba se won som na betena se enye no me ma ho kra don't do it enye me penam detia so what you say si ya sofofo ni bi ebe kan no kura se ya kanye ni samudi muti pempemu enti so onyankopon ayi bi wa ha se me metena se ebe kan no kura se ya ntena fie okura nya me mnasepo enya me mnasepo kura na afrefre bibia ma ho na anim sempai na obetimi abota amachi untumi so kokoda because me mfra wa sana tie na mesre onyame se wo hu mobo wanko wu obonim omie wani pa ona no wodi nkyerɛw anajo omebie wani onkyerɛw ba bia yeduru eni ba bia yekɔ eni de wo ba bɛyɛ nanya common sense ma wadwene na tenase ne fa kyerɛ sem hia amu bebubo degree wa hanom na mo betena se mo yɛ adwuma mo fi sɛ mo so kyɛn awurade obi kasa kura munti musi wonu nso obi nim na aba be gina wonu no mam loto no mesa nka muti na nse kura de tonsa wo ma wo so ayi wo ka Chinese na chenchonchon enya sam kitu jokers jovious omo na muti omo ade musika sa komo mo na me betena me kanya mitiri mu pa na wo si wonu na mo de mu school bi na misra onyame so hu ye nyina mo baby aye drupi aye pedan kwa ma yekra onyame hu ye mobo ne fi ne dikre ye hu se ye moa ye ma no ye nhase ye nkom ye ma na koma ma Christ ne ye mfa edoi mudru eno mofra no enye sikado enye wiase mo japade do enye bibia eye onyame mudo ye ma mofra ne kwan na omomra Kristo nchen na wenum sei eno soro hini eye ondia ensi mofra ne kwan anye sa atemu dwanum onyame be wusa obibusa misrawo ipa chow nkremufu okura nim se disi ede wo mama no koma Muhammadia na wo Kristo di odofo ensisi wo ma no enya wo mabro brother misrawo wo pesika no enya hunam fam ajapade hunhum fam nkola ne ya chade wo mu free baby ne ebaye bo wo mu no go back to their destination anyesa nkola ne be yiraba nti misrawo akwa no wura kasanche meda wasesa me baye utie yankopon ya doma ochena si yeda so tie se ne emu ya mo besan atemenka onyame onhyira na onya okese se obi ama me tie video yi bia share fa command na ontie bi na ebia ebeje wo kra bi nkwa na onyame